ndunu Isotso mintsaro mgana lona FM na kwamkela kwa nga insela station shorko nhlekani lo namuntlha Ravunharhu siku leri ravo makumembiri ra n'hweti leyi n'wenza mhala lembe na 2024 mina ni khalanga Pet Mathebula n'wana risimato wa jimo wa xitlanga wa xingiritano wa xicacana makuna lawa ndandatse kwamkela ka nongonoko Afrika Wa Vulavula ka mgana lona FM makomba ndlela namuntlha hi lava vulavula hi timhaka ta vuhlayiseki emagondzweni tin'wana ta timhaka leti hi nga ta va kha hi bula hi tona kambe ke ta sungula hi rhurhela va ndzawulo ya timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko eLimpopo hi nomo wa Tatana Mhangwana hi ta va kha hi bula na vona la hi twa ku hoyi leyi a mi kha mi vulavula hi yo tolo n'we vayingiseri na rixaka yi nga va yi vanga yini hi fike njhani ka xiyimo xolexo nako tanihi ndzawulo va tiyimisele ku fika kwihi ku vona leswaku ku hetelela ku va na xitshunxo lexi nga ta endla kumbexani loko ku hetelela ku fika makumu ka mintirho yo fana na liya un'wana na un'wana a ku rilele hambi swi ta koteka ke kambe ke mhaka leyi hi nga ta va kha hi vulavula hi yona namuntlha kusukusela sweswi ntlhanu timinete i 10 timinete ku bila wara ya 12 hi ta va kha hi bula na vona na we hi ta ku nyika nkarhi wa ku va hi vutisa swivutiso leswi na leswiya eka tinomboro tetiya ta hina ta ntolovelo hi ndlela yaleyo kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makomba ndlela yingisela thwi eka SABC Plus sweswo mingisera mgana lona FM 11 timinete hi bila wara ya 12 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ahamkeleni Tatana Mhangwana kusuka ka ndhawu leyi timhaka ta mitlangu vutshila na ndhavuko Tatana Mhangwana nhlekani mi amukeleli ka mgana lona FM Inhlikani muhaxi ni ka vayingiseri va Mhangwana lona FM leswo loko ni kha ni vulavula tolo na a ni nga hleketi ku hi nga hlangana sweswi a ni tivi no ni fanele ni nghena ku kambe a hi sunguleni la tanihi ndzawulo malembe na malembe va na mintirho lowu wa Mapungubwe Art Festival a hi sunguleni kwalano xikongomelo xa ntirho lowu ku va ku ri yini xikongomelonkulu xa ntirho lowuwani ku vona ku ri ti-artist ta ka hina hi ti veka eka xiteji lexikulu xa Mapungubwe Art Festival va performa a hi langutelangi ti-artist ntsena ta Xitsonga hi langutele ti-artist hinkwato ta province ya Limpopo nkarhi wun'wana ha huma hi ya teka vambirhi vanharhu hala handle va va part ya festival leyiwani mi ta tsundzuka ku festival ya heliwani i ku va hi promota vun'we social cohesion and nation building hi loko vona hinkwerhu ka hehe hi tirhisana swin'we hi va xilo xin'we hi va munhu un'we hi va rixaka rin'we hi leswi swi hi endlaka ku ri hi va na festival yo fana na leyi se loko mi kha mi lava vun'we lebyiwani mi languta yini ku vona ku vun'we lebyi bya fikeleleka ku vona ku ri vun'we lebyiwani bya fikeleleka mi ta va mi swi vonile eka tinqambhi leti nga yimbelela eka Munghana Lona sorry n'we va Munghana Lona ni FM eka Mapungubwe Art Festival mi ta va mi swi vonile ku ri a ku ri tinharhu loko ku mi swi langute kahle oh ya Mopane a yimele hi vanharhu Vhembe yimela vanharhu Sikhukhune hi vanharhu Capricorn vanharhu Waterberg vanharhu so mara ku na ti-district tin'wana u kuma swa ku nqambi ta vo a va na tinqambi leti ku ti nga fikela ku u nga ti veka exitejini kumbe lava nga ta yimbelela ka Mapungubwe a ni lava ku ta vulavula hi swona sweswi nkarhi wun'wani i ntirho wa hina tanihi ndzawulo ku vona ku ri ha ti developa ku fikela ku ri artist leyiwani yi fikela ka xiteji xa le henhla swinene ngopfu mi ta swi vona kahle ku ri a hi languta na vuswikoti bya ti-artist hi tile ni kwala hi ta gongota ku hi pfuneni ku ri i va mani lava hi nga va vekaka ehenhla ka xiteji va ta yimbelela for Mapungubwe Art Festival loko hi langutana kama hi langutana ti-artist leti nga ta endla leswaku hambi leswi mpfula a yina mi swi vone ku mpfula yine swinene ngopfu mara vanhu va yile loko va mi lovone ground ya cricket club mi ta va mi swi vone ku ri a ku tale mati vanhu va hluvule tintangu va cina hi mikondlo ya vona ku komba ku ri a ku ri na tinqambi leti a va ti yimerile ku ta ti vona hi na tinqambi tin'wana nkarhi n'wana mi ti tlanga ni la ka radio nkarhi n'wana va xevexeti va kharishima va manimani mara vuswikoti bya tinqambi lebyi endla leswaku hi va vitana va va part ya festival leyiwani so hi langutana eka social media ku ri munhu loyi u landzelela hi vanhu va ku tani hi kwini hi languta ku ri munhu loyiwani u na vuswikoti bya ku fika kwini na ye n'wini loko u langutile swilo swo hinkwaswo ka swona u tshama hansi ku artist leyiwani loko mi nge ni mi nge xikombiso hi makhadzi na master cage loko u za u landzela hi more than 1.9 million what do you expect u lava yini swin'wana eka leswiwani and vanhu i va le Limpopo wa hi nga va vitani va ta va ta hungasa vanhu hi nkarhi wo fana luwa mi ta vona ku na mathikithi ya lama yo durha ni i 200 rand ntsena mi ta va mi swi voni ku vanhu va te hi xitalo mi nga va mi vonile setup ya lembe leriwani it was top class a hi lo ta vulavula a hi lava ku ti bela mavoko
mara loko munhu swi vona kahle ku swilo swa swi humelela la a swi swa le henhla ngopfu hambileswi mpfula yina ni nge ni tiyisisa kwalano hambileswi mpfula yi nga na swinene ku va na madaka vanhu va tile va ta cina a hi tlheleleni laha hikuva ku jikajikiwa koho kwala ka ko ti hlawuriwa njhani kahle tinqambhi leti ku mina ni tsakisa hi leswi mi nga swi vula loko mi ku tinharhunharhu a mi ku tinharhunharhu ni vula a Limpopo loko xikombiso ku na Vatsonga ku na Vapedi stroke na ti-dialect to hambanahambana ku na Vavenda leswi a swi kha swi vulavuriwa na tolo a ku ri timhaka teteto kumbexani a mi langutisa sweswo ku ka Vatsonga hi lava vanharhu ka kumbe a mi languta ku ka district mina a mi ndlisa ku yini kona okay a hi languta ku ri eka Vatsonga hi lava vanharhu Okay. mara a ho lava vanharhu ntsena swi helela kwalano hi languta ku ri u landzeleriwa hi vanhu vangani Yeah. ka social media hi languta ku ri u dume njhani hi languta ku ri loko u yimbelela sing along vanhu loko va ku twa u yimbelela stage va ta yimbela na wena kumbe u to tshama hansi na va ku a chike loyi a chike na hi languta ku ri how good you are ni kwala ka radio station that's why hi tile ku ri tinghoma ta vanhu lava mi ti tlanga ku fikela kwini Yes. ivi hi ta languta lava va tlanga tinghoma ta a hi langutanga swona ntsena hi ku loko u languta ku tlanga tinghoma ntsena un'wana i ta ku hawa mina na munghana wa kumbe ni munghana wa ka munghana lona a va ntlangi ka munghana ni nyike xikombiso hi Shebe Shit ya Shebe a nga tlangi anywhere Yeah. mara langutani ku u dume njhani loko a khandiye xitejini munhu un'wana wa loyi ta n'wi vona se a hi languta swin'wana swo leswiya ku ri artist leyi loko yi za yi fikelela laniwani yi za munhu un'wana wa lalo ku yi vona hi ye ka TikTok hi languta ku munhu loyiwani u landzeriwa vanhu vo tala swi ri wa rhandziwa a hi tekeni ye hi n'wi veka laha mi nga rivali ku ri ndzawulo a ho endlela ku tsakisa vanhu swi helela kwalani ntsena mara hi la ku create na xin'wanyana ku okay hi ye ka treasury va hi nyikile mali mara ka treasury va vuyisani nyana yin'wanyana ku komba ku ri mi ve ni ntlangu lowu a wu hakerisa se loko u ye ka a hi khomeni kwalano ni khomeleni ku mi nghena non'we swi vula ku a mo ndla nkhuvo luwa kumbe program kumbe nongonoko luwa mi ku hayi hi ndlela ku hi hluvukisa tinqambhi ta ka hina va vutshila bya hina yini swi helela kwalano mi languteriwa ku va mi vuyisa xan'wanchumu hi languteri ku va laha hi nga pambula koho hi languteri ku va hi vuyisa ku ri mbewu leyi u nga inana u byarile swi tani hi kwini swi vuyaka na se hi langutele sweleswo ni vurile ku sunguleni ku ri ku na tinqambhi tin'wanyana loko vo ku vekela yo xitejini hambi mpfula yo naka njhani ku fanele swa yinisa swona munhu wo teke baji a famba a ku niye ku cineni kwale mpfuleni a hi ku timikiselo me hi le ka 0860002543 loko mina ni kha ni va yingisela tatana Mhangwana leswi mi nga ni ku hlamuseleni va hlamula swivutiso leswi a mi ri na swona kambe loko mi ri na swin'wana mi twa ku ongeti a va swi hlamula a hi ku timikiselo me 0860002543 hi ndlela leyi swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku n'wangulo wa wehe wu ri yini ka mhaka leyi hi va hi pfala hi nga ha vuyi futhi siku rin'wana hi ta tlhe ha ha vulavula hi yona nakambe mhaka leyi kambe ke ni nga si teka riqingho rero ni ta sungula ni hundza le mavhengeleni ivi kusuka kwalano hi ta kota ku va hi ya mahlweni mina xivutiso lexi ni nga sala na xona i ku tanihi ndawulo ku na minongonoko leyi mi yi endlaku lembe na lembe kumbe kala ka lembe yi vulavulaku na mina ka ni nga se tiviwaku ni nga nqambi na kumbe ni nga va ka vutshila byo hambanahambana mi nga se swi hlamula sweswi mi ta swi hlamula loko hi vuya emavhengeleni mingiseri wa Mhangwana lona FM ni vona riqingho rin'we se ri fikile la ni la ku ni mi twa ku mi ri yini kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi sweswo mingiseri wa Mhangwana lona FM a ni nga swi tivi ku na va ka sports arts and culture vandla leswi loko u nga ri twi eka Munghana Lonene FM tiva leswaku a rib kambe ku na mingiseri loyi nhleka botpet na vaxumi na miyeni wa hina kwalaho a khensa mina xivutiso xa mina botpet swimbirhi kumbe xa no twa ingaku leswi va swi hlamuserisaka swona Mr Mhangwana kwalano i ku reason ya ntirho lowuya i ku vuyisa swo karhi aka xifundzankulu xa hina so xivutiso i ku lava va nga ha sungulaka tinqambhi hi ku va nge swi koti ku va nga tata stadium botpet kumbe xa va va pfunisa ku yini ku va kota ku mindzuku loko ku ndliwa event leyi na vona va kumeka va ri van'wana lava nga ta wela aka event yaleyo ene xivutiso xexo ni xi vutise mi ri layinini mi loko mi nga ni twi ni xi vutisini hi xo ante va ta sungula va hlamula xo loko hi vuya mavhengeleni yana ni ka lexa vumbirhi xa vumbirhi i ku
lexi ni nga xi vulaka i ku a va ringeti hi tindlela hinkwato kahle ku hi mhaka ku ani hina vayingiseri a hi nga swi tivi ku reason nkulu i ncini mindzuku a va hi byeli ku reason nkulu ya event leyi hi leyi vayingiseri va nga vuyi va ta ku why mani a nga rhambiwanga ku ri ku wele Limpopo hi swi tiva ku hi ndlela ku ikhonomi ya Limpopo yi kula va nga chavi ku vula sweswo hi ta hambana na ku lembe rin'wana na rin'wana hi vuya hi ta complaina kwala ka Munghana Lonene ni mi twile boto ni mi enkomo swinene i ni tsundzuxe mhaka yin'wana yi nga vulavuriwa tolo ya ku ongeti ntirho wa n'wina n'wakamhundle swi ri swa xihatla ngopfu swa xitshuketa so a hi tivi kokwalaho ka yini kambe muyeni loya na hi tolo i swi hlamuserile kambe na n'wina ta kombela mi swi hlamusela hi ririmi leri ra xitichi lexi ku va ta hetelela va swi twisisa a hi sunguleni kwala ka muyingiseri mi n'wi hlamula njhani mi nge ni vula leswaku tanihileswi a nga vula swa ku ri ya njhani ehansi leyi ku ya pfukula tinqambhi wolowo i ntirho wa hi tanihi ndzawulo mi ta tsundzuka ku ka lembe leriwani hi sungule ka ti-district hambileswi hi nga endla ntirho hi ku hatlisa mara hi yile ka ti-district loko no vula ku ri ka district a yi vekeriwe 2,500,000 each district a yi vekeriwe 500,000 a ku nga ri competition a hi ya vona ti-artist leti nga ku performeni hi tlha ti hakeriwa ni nga mi nyika xikombiso ku ri eka ti-district leti hinkwato ka toho tinqambhi ti ve ni nkateko that's why i vatsongo lava taku va ta rila la ka Munghana Lonene i vatsongo lava taku lano ene va lava taku va ta rila van'wana va koho va yimbelerile kwalo loko mi kombe tivhidiyo ta mi ta hlamala ku va yimbelerile inani ene xa vumbirhi hi ta tsakela ku tinqambhi ta ka hina va nga xisiwi kumbe va nga koka ku madakeni a va ve va landzelela ti-structure ta vo ti va ti hanye kahle va kota ku next year loko hi ta laniwa hi ta hi famba na n'we Munghana Lonene I'm sure hi nge hi tsutsumi this time because hi thole late service provider ku na service provider la nga ta tirha na hina the coming 3 years mara loko karhi hi tirha the coming we are still going back to the district and loko hi ye ka ti-district we need you Munghana Lonene we need Thobela we need everyone hi famba na n'we ka ti-district letiya hi ya tirhisana na n'we hi ya pick up the best artist xin'we na n'we mindzuku loko munhu a khandziya xiteji muku vakulukumba lawa a va langutangi nghohe ya munhu ku loyi wa ntima fana na Mhangwana loyi wo tshuka lomu wa njhani hi langute ku ri vuswikoti bya we hi le bya njhani ni nga mi nyika xikombiso hi nkulukumba loyi sweswi a dumaka ya hala na va ri sikomoto wo ti cinela nhloko ya hala nona mara se hi dumile loko se u dumile ha ku vitana ku ri vanhu va tata va ta vona munhu lowo duma se hi nge ku vitani ku wa yimbelele xawarini wa endla swin'wana a wu swi fikelela ka xiteji xin'wanyana mara ha swi tsakela ku ri lava nga ni vuswikoti byo lebyiya loko hi ya le kaya leyi loko hi ya le malayinini leyi loko hi ya le ka timasipala leyi va ta hi komba a hi tlheleleni nyana katsongo ka leyi ya ti-structures leyi i swin'wana swa swiphiqo leswi hetelelaka swi va kona ku na ti-structures leti va nge kumbe minhlangano leyi va nge leyi yimela tinqambhi ivi yi va yo yi nghenela ku tinhlengeletano yi ndla yini kambe mi kuma ku va lava ri yimela ku nhlangano lowu hi vo ku hetelela ku tekiwa voho va kumeka va kha va performa lava nga swirho swa nhlangano lowu va nga ri kona ku endleka yini kwalano mi swi tivisa ku yini ku nhlangano lowu i wa mampela that's why ni vula ku ri eka ndzawulo ya hina nhlangano lowu nga appointiwa hi MEC Limpopo Arts and Culture Council leyi fambisiwaka hi Tatana Simon Kekana hi ye chairperson mara a ri si vanhu ku va ni mihlangano ya vo ya ku hambanahambana leyi mara hi nga tlanga ku na mihlangano yo fana na valamu ku na mihlangano yo fana na va swilombe loko ni nga hoxisi sweswo swa ku taniya se ku lowuwani nhlangano hi ntiyiso wu yimela tinqambhi hi leswi na hi lava ku n'wina Munghana Lonene mi hi pfuna hi swona because tato va ku na nhlangano wa Mhangwana mara vo va mara hi nga tlanga ku na mihlangano yo fana na valamu ku na mihlangano yo fana na va swilombe loko ni nga hoxisi sweswo swa ku taniya se ku lowuwani nhlangano hi ntiyiso wu yimela tinqambhi hi leswi na hi lava ku n'wina Munghana Lonene mi hi pfuna hi swona because tato va ku na nhlangano wa Mhangwana mara vo va 5 ka nhlangano wolowo ku na nhlangano wa man Pet Kalanga a va fiki na 20 mara va swi kota ku mi endle pongo ku tlula ni mpimo ene va swi kota ku tala ka Munghana Lonene va vulavula hi ndlela ya ku hlamarisa ngopfu mi va twa mara a hi vuleni ku ri minhlangano leyo tala ya koho leyiwani a yi well coordinated se a hi mekeni sure tanihi ndzawulo na n'we va Munghana Lonene ni van'wanyana loko hi ya le hansi leyi minhlangano leyi loko a swo endleka va hi byela ku membership ya vo yi tani hi kwini
va hi byela ku ri vumbiwa bya vona hi byini tinhlengeletano va ti khoma kangwane hi lembe u nge vi president ya nhlangano for 20 years u nge vi president ya nhlangano for 5 years 7 years hinkwayo ka yona a wu pfi wu cinciwa to that extent a hi tirheni hi ndlela ya ku va hi ri transparent un'wana na un'wana a swi vona a hi tweneni loyi i nhlekani hi mi amukerile ka munghana lonene njhani hi pfukeli papa n'wina minjhani sefukile ya a ni lava ku vutisa tatana Mhangwana ku lava tanihiloko va byala vun'we a Limpopo lavo basa va vitaniwa na ku ndlela ku byariwa vun'we na vuxambirhi swi komba ku loko va landza ti-artist le handle xikombiso ku fana ku va landza vanhu va le America va va hakeriwa mali ya ku tala ngopfu ku tlula vanhu va le Limpopo so swi hambana kwini ku va teka munhu le handle a kuma mali ya ku tala ku tlula mpimo ku ri hi ku na Limpopo va hakeriwa mali yitsongo na ni nyikeni xikombiso nyana xo hanya mi ku fana na loko va tshama ingaku la ka Mapungubwe ku tshama ku rhambiwa so a va ri RPL ene ke nga dangi mara va kombisa hi timiliyoni ta ku tala ngopfu malembe ndzhaku nyana okay swi humelela okay ni mi twile papa ni khesi inkomo 0860002543 i nomboro leyi nga tirhisiwa hi muyingiseri loko hoza hi fika ka 1:30 ku nga ha vonaki vanhu ha ta va chucha tatana Mhangwana va tifambela swi ta va swi vula ku leyi se yi ta va yi pfariwile va Mhangwana a hi vulavuleni hi yaleyo i mhaka muyingiseri u ri ku tshame ku va na ntlambi leyi nga rambiwa yo fana na Arkhill a yi tshama yi ramba Arkhill ya mi nge ni vula tani a ni lava ku loko hi yo mhaka nte ni nyikeni xikombiso ku hi ta kota ku twa ku va vulavula maveriveri kumbe va vulavula swilo leswi va swi tivaka na mara xin'wana lexi pfunaka muhaxi ku ri loko hi rhamba tinqambhi ta le handle ta pfuna ku koka crowd yi ya tala estadium mi la vona emahikeni sweswi va ve na 14,000 wa vanhu lava nga va kona kasi ro sungula ra vumbirhi va 7 hi mhaka ku va rhambe tinqambhi ta le handle leti rhandziwaka hi vanhu va Karen White se ene hina tanihi ndzawulo hi tale ku dzadzela ni tsi ku swa twalana hi dzadzela lava nga rhamba van'wana ku hi tshinele kusuhana ku mi nge hi lombi yena nqambi leyi na hi nkarhi wo fana lowu a hi va landzi directly le handle ku nge koti ku va afford tinqambi to fana ni valungu ha va rhamba tundukani tatana Petkalanga Mapungubwe a yi lo hela hi festival leyi nga va kona hi ti-16 ha ta va na Mapungubwe Film Festival ha ta va na Mapungubwe Marathon ha ta va na Mapungubwe Rugby Cup ku ri ha ta va na Mapungubwe Youth Festival lava youth lavona lava va swi kotaka ha ta va rhamba before March kumbe before the end of the financial year mara ni sweswi loko hi nga si heta line up ya vanhu lava hi pfuneni n'wina tani munghana ni vayingiseri ku ri hi nyikeni munhu loyi siku rin'wana hi tata kwale ku eka Vatsonga a mi lava ku ri hi yisa mani emopana hi va fair and honest kwala ka radio hi suka hi hala kun'wana ku a mi lava hi yisa mani and in that way a va nge pfuki ni siku ni va ku nqambi leyi i ya Mhangwana nqambi leyi i ya Khalanga sweswo mi nge swi koti hina matimu kwalaha ha nyika vayingiseri karhi ku vhotela tinqambi ta n'wina mi ti lavaka ivi ti wina ani leyi nga winangiku hayi va xavisini masokoti lama sweswo mi nge swi koti kambe ve ri ku na un'wana hi loyi hi mani hi twa ku hi rini nhlekani papa ma la ku vutisa ku ri tinqambi letin'wana to ti nga se duma ne hello buti ni mi yingiserini a ni ku tinqambi leto ka ti nga se duma to tata ku tale va ti-coming artist why loko va endla ti-gig kambe va vitana ti-artist tin'wana va nga ti faki tin'wani riti va ti tiva ku ri ta hata ni va te va vitana riti ya to duma ngopfu xikombiso ni nyikeni xikombiso xikombiso swi ri loko ku endliwa ti-gig u ta kuma ku ri ku na vanhu lava kulukumba lava nga duma ngopfu ntsena wavo na mitwa sweswo va hlamuseri loko ha sungula nongonoko lowu ku ze ni ku xikombiso masitava mhaka yini mi ngisero mina ni lava ku tiva ku mi vula ku yini ku na tinqambi leti ta ha taku ta ha sungulaka va nge ri ti loko hi kha hi vulavula hi hala ka masagwadi lama hi tanaka ku ya endla ka munghana lonene hi vulavula hi timhaka ta ku na newcomer se n'wina na n'we mi vula ku lava va ha sungulaka laha nga na album yin'we ku va pfuneka njhani vo ku ri voho va nghena njhani hi ku ri u ta kuma ku nkarhi wun'wanyana i ti-artist leti nga dume ti tivaka hinkwato ne ya comment ye one a yi kona
na mitwa vutomi kambe ma swi tsundzuka leswi va nga vula ku i bindzu leri swi loko va endla so ku ri maybe va teka one kwaleya ku ri munhu ku a ta tiveka ni swilo fane a tiviwa hi vanhu ku ri hi yo marketing ya koho kahle kahle kasi ku maketa mali hi yena what market na yena ni phela mina loko no va ni kha ni endla festival sweswi ni ta va nyika nkarhi va hlamula tatana Mhangwana kambe mina loko ni kha ni endla festival sweswi loko ni lava vanhu lava nga ta ni vitanela vanhu ku ni ta kota ku kuma mali a swona a ntirho wa mina ku maketa nqambhi mina ni ta ku laveni lava nga ta ni nghenisela mali se swi vula ku n'we ma sungula ku swi nga tala ku ni nga mi lavi ni lava ku nga khale va ni swi tiva ku lavawani loko va yimbelela na vayingiseri va lava se kambe tlhelo lerin'wani va ri hlamuserile yima ni va nyika nkarhi va tlhelela ka yona ku loko munhu a ha ri ku sungula va pfuna njhani tanihi ndawulo ni mi twile buti wa mina inkomo ma khensa swinene buti wa mina fambisa sweswo muyingiseri yima ni hi teka na loyi va lo na twa ni ku loko yi ku hafu va nga nghenangi na tatana Mhangwana va chucha se va ku mi nga se va chucha yima ni twa lava inhleka inhlekani buti papa mina minjhani iko I can't nda swi twa ku ri department ya art and culture yi vitana vanhu lava va nga na mavito ya le henhla ku ri va xavisa province but ndi vona nga ku swi hoxekile kun'wana because i vanhu i department leyi fanekele yi pfuna lava va hakasaka because loko u ta vitana vanhu lava va ku duma va ku fana for example Dr. Senior se i pfukile se lavatsongo va ta pfuka nini vo because a va na mali va lava mali ya liya department yi nga ta nyika va Dr. Senior ku ri na vo yi ta va pfuxa lavatsongo ni mi twile buti wa mina so swi tikomba hi kha hi jikajika ndhawu yin'we tatana Mhangwana ni kombela hi xihlamula xivutiso lexi ku hi nga ha tlheleli ka xona ku tanihi ndawulo mi tlhe mi kombisana loko swi sungula ku i vutihlamuleri bya n'wina ku pfuna tinqambhi leta ka hina ku ti hluvukisa hi ndlela yaleyo se xivutiso ku ta va ku ku na minongonoko ya njhani leyi mi yi endlaku ku ndla tani ni pfumele ni vula ku ri hina loko lembe ri sungula ka financial year yin'wana yin'wanyana hina ti-workshop leti hi ti endlaku eka ti-district hinkwato hi vitana kwa Samro hi vitana kwa tax hinkwavo ka business part of it kombisa ku ri this music is not only singing only mara it's about business so xa vumbirhi ni hlamusela ku ri hi ya ka ti-district hinkwato ku languta lava nga ni vuswikoti hi ku tirhisana ni timasipala ta hina ende hi lava ku ri timasipala ta hina va hi pfuna na voho xikan'we na munghana lonene ku identify loyi va nga wa swi kota impela u na talenta a hi ngo teka un'wana hi ya n'wi tlhandleka xitejini tatana Petkalanga hi lava vanhu lava nga ni vuswikoti loko hi ya le hansi hi kuma swa ku na munhu loyi a nga ni vuswikoti bya le henhla ngopfu a ku na ndlela yin'wana a nga ta ka nga khandziyisiwi xiteji a ku na ndlela yin'wana a nga ta ka hi nga n'wi veki hi nga n'wi choose ku ri a va eka festival ni nga mi nyika xikombiso ku ve ni lembe rin'wana Hennessy u hundze hi laha hi ri busy ka Mapungubwe Cultural Carnival mara hi ku twa tinghoma ta yena the following year Hennessy a ri part ku sukela ka Freedom Day ku ya fika ka Mapungubwe Art Festival hi loyi a could be a yi khale ngopfu hi sungula ku twa hi yena we pick him up va Brian Bomba lava na van'wanyana vo tala lava nga tshama va nga na vuswikoti va nga hi kombise vuswikoti bya vona hi va rhambile va DJ Mfundisi hi va rhambile vamani se a hi languteni vuswikoti a hi nga chovhani hinkwerhu ka hina mi ta hoxana mi swi kun'wana ya ku ni ya yimbelela kwale va ni hoxetela hi maribye kwaleni lexi xivutiso lexa mina lexi ani mindlili ti-process hinkwato kambe hikokwalaho ka yini ka ririmi leri mina vulavulaka hi rona ku ri mi nga kumangi ku va na wun'we wa xisati hi laha ni nga fika ni yima kona mina ni ku hayi khona mina ni tala ku nghenelela swilo swa va Mhangwana ni lava ku va orhela nchumu ku hava xisati ni vona Penny ni vona Mr Post ni vona dokodela hikokwalaho ka yini ni ku a ni ku ta mi vutisa khonini se mara hi ku mi kwala hayi yima ni ve ni mi vutisa kwala mi nge ni hlamula hi mukhuva lowuwani Butpet a mi tlurila mani kwala ka lava vanhu a ri muhoxa wa xinuna wa xisati it was very difficult swi hi tikele ngopfu hinkwerhu ka hina mara
lava xisati va ve ni nkateko wa ku performa le hansi leyi ka ti-district va ve van'wana lava nga performa loko mi nyike list ya vanhu lava nga performa mi ta swi vona ku ri vanhu va benefitile swinene ngopfu ni va rhambile tinqambhi tolo ku nghena ni twa ku ka ku nghena va lava hi nga kule na swona va dyile ene va karhi va hola sweswi vo tala loko karhi hi vulavula sweswiwani ti-akhawunti ti ri titi nkarhi mali ya nghena va va hakela lava nga tirhi so a hi veni ku ri leswi mi nga swi vula swa vaxisati mi ta vona ne ka line up hinkwayo ka yona it's very difficult ku kuma vanhu vaxisati ka tinqambhi ta hina lava va pushaka swinene mara hambi swi ri tani ha ringeta vanhu vo fana va makhadzi va kale ka industry leyiwani mara we are trying by all means ku ri ti-artist ta xisati ma vona advice yeleyo hi amukela hi ndlela hinkwayo ka yona and ta make sure ku ri next time swilo kayanyana kumbexani wun'we hambiloko a nga voni swona hi to n'wi hoxa va kwele ka lavo vo pfula ntirho leyi ve maleta se swi kanganyisa tinqambhi like a ni mi kuma ku mi ni bukini mi ni byele ku ni ta performa hi 2 ivi mi va 2 hours late swi vula ku ni ya performa hi 4 ku ve a ni ri na ntirho ha masikirala a ni ri na ntirho kun'wana ni layini pini mi vona ongeti mi nga antswisa njhani tanihi ndhavulo ka swoleswo hikuva naswo veri swa va kanganyisa loko mi lo vona ku lembe leriwani hi ringetile hi ndlela hinkwato kumeka swa ku ti-structures ti herile hi wa vumuni lava nga ya estadium mi ta va mi swi voneni lava mi nga lonene lava nga ta xibazana a hi hetile stage hi wa vumuni a hi hetile mathende a hi hetile hinkwaswo mara loko mpfula yi na leswi hi nga koteki ku khiya ku ri mpfula yi nga ni mpfula yi lona ku khandziya mani stagini nkarhi mpfula yi kutaniya mpfula yi lona swinene ngopfu hayi nan'waka xivhiko xi kona leswaku hambi vo va leti lembe leriwani a hi swi veke hi ndlela n'wa ku ri a hi vekileni kwalaho hi mi byele ku ti-gate ti pfuriwa hi 12 o'clock hi 2 o'clock ha sungula mara hi 2 o'clock mpfula yina until 5 o'clock se hi endlise ku yini ni hi swona vulaka ni nan'waka xivhikelo mi xi kumi a hi hetiseleni tatana Mhangwana mi hetisela mi ku yini ngopfungopfu ka lava mi kuma ku a va na vutivi bya ku swilo swi fambisa ku yini swi ndlisa ku yini va ya kwihi ka timasipala mi nga ku yini mi hetisela mi ku yini ku kundlela ku hi nga tihi ku gungula ntsena hi ku ke vutivi hi kombela vayingiseri hinkwavo lava nga tinqambhi lava lava ku va tinqambhi lava nge ti-developing va ya ka timasipala ta hina va ya tsarisa ka database ya department a va yi ka ti-department ta hina leti ka district va ya tsarisa hina vanhu va ku hambanahambana ka ti-district ku hambanahambana ka tona ha kombela ku ri hi ta kota ku tirhisana kahle ene hi kombela ku ri loko ri va le ka structure swo karhi a va tirhisana na structure swa voho loko ri ka va le ka structure loko hi vitana ti-meeting a va te va va phati ya ti-meeting letiwani hi pfunana swin'we ku chuza lembe leri taku hi ta sungula loko hi ku april hi ta sungula kwale hansi leyi hi karhi hi famba hi vutisa vanhu ku ri se hi sungurile n'wela mo pana mi ri yini hi hundza hi ka Sikukulu hi hundza hi Waterberg hi hundza swi ku taniya swi funda leswi ntlhanu swi ku tlevelele se hi ku hi letiwani mi nga va mi swi voni ku ti-artist leyi nga tirhi layani ka lembe leriwani ko va munhu wun'we wa ku huma ehandle a ku ri vocalist the rest va huma kwala Limpopo se mi ri yini vayingiseri hayi no ha ri haxo xi vula ni yo twa ku ve ku na van'wana a mi va tshembisi ku va tota va ngati kumbe swa siku rin'wana hayi swa siku rin'wana kambe hi khensile swinene tatana Mhangwana loko mi kote ku ta khensa ku ya ku engeta hi khensile inkomo sweswo mingisero Munghana Lonene FM tatana Mhangwana kusuka ka ndhawu leya mitlangu vutshila na ndhavuko ya Limpopo lava va kha va vulavula hi timhaka ta Mapungubwe Arts Festival hi gimetile vulavule yona swi herile mi tsakile xiphiqo xa hina hi lexi hi le ka nguva ya makhisimusi sweswi vanhu va haya mahlweni va chayela va kha va tirhisa tifoni vanhu va tsan'wa vuhlayiseki a hi mi tumingiselo mehe kahle ho la ku ti dlaya ku ndleka yini kambe ni lava ku hi bula hi sweswo endzhaku ka loko mina na wehe hi hundzela wo kayakaya sweswi a hi na gezi a hi dyi loko hi ya mintirhweni hi ya ntirhweni nampundzu ku ri hava gezi i vuya na madyambu ku ri hava gezi i tlela na ndlala i pfuka na ndlala i ya tikuma ku tihunyi loko i ri kulumiya ku fana na kulumiya madorobeni i ya ri kuma ku ri hunyi khalanga hi suka xitshuvambareni tlhelela xitshuvambareni sasa swi hisela na tiyindlu switshuvambara ai South Africa na Palamende ya rixaka
La hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula eka Munghana Lonene FM. Kuna vanhu lava kokoma titiroli lana va rhwa mabokisi na yini la ndzeni va famba va pake sileti na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma ku la ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo leswi va vona va karisa i phorisa wena loko u kuma ikhome biya i ta tsutsumisiwa na attribute liya hinkwayo yi hlangane hinkwayo hi mhaka biya Hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxa ndili aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fikela maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fikela maheteleleni ya Brazzaville phorisa luya la va ri nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi eka mina ku humesa plastic la ku hoxa biya tete kwala ni chela i famba hi ku na mancha wa khomiwa a na ha ta na vula ndzi siya kwala vhene ya vona u mani famba i swi hise ku Xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena. Afrika wa vulavula. 0860002543 ayi kuti mingisiro meko angula ku yini 0860002543 twa ku ngangula ho ri yini hi timhaka ta vuhlayiseki ngopfungopfu emagondweni ya hina va xiyenge xa timhaka ta vutleketli ya Afrika-Dzonga va vilerisiwa hi timhaka ta ku ka ha ri na vatirhi se va gondo va nge le ku tirhiseni magondo ya hina ya Afrika-Dzonga va kha va tirhisa ti-cellphone tolo kunene loko hi yimela a ne hina hi tirhelela mahandzeni ya xitarata xa xibedhlele na xa magistrata mare loko tolo kunene hi yime kwala la loko van'wani va ze va ku petit a ri landzako hi la nga landzako hi mhaka a nga le kusukeni i khome foni kasi yin'wani mhaka yi nga tlhe yi va koho ka timhaka ta ri ka timhaka ta vutleketli i timhaka leti ta hi Musumbhuri ku a ni ri Giyani a Giyani se ku hanyiwa hi bele hi mhaka ku a ka ha fambeki se ku sungule ficifici liya ya lembe na lembe se lexi ni vavaka ku tlula na mpimo i ku ka ha ri na vanhu va fikaka va paka lomu ku nga pakiwe kasi lori liya yi kwihi hi ku a Giyani ku ri na lori leyo loko munhu a fika paka la ku nga pakiweku va yi koka movha yi helele kwihi lori leyi ni vula leswi hi mhaka ku swi hetelela swi endla ku va na ntlimbano ma ku vona kwalaha ka masingita laha a garachi yeliya a ku nga ngheneki van'wana va pake baki laya na troli ya vo kwalaha ti pake kwala ku nghena ku timovha tin'wana ti humaka kona ene ni nga vulavula na sweswi n'wana pakini masivo se maphorisa va timhaka ta swa vutleketi kwalaha a Ben store va kwihi mi kwihi hi ku a ni ntirho wa n'wehe kwala ndzeni hala ka R18 ku tshikeleni va province n'wina landzeni vonanani na switaratarata sweswi swa n'we kwala ndzeni a hi buleni va ka hina hi le ka 0860002543 na n'wi vo ti fambela milenge vo hina ayayayaya na hina ve ri hi le ku karhati loko huma tihlayohlayo ku ta ku vuriwa ku hunde vanhu misaveni vo tala va lava vo ti fambela milenge vo hina hi ni ndhava a hi buleni va ka hina a hi buleni 0860002543 un'wana hi loyi mingiseri enhlekani ku na xiphiqo swi tikomba hi nge twanani na lava enhlekani a ni swi twa ku hi nge twanani vo va ku ti hungaseleni ku hi nge swi dzisi hi nge swi hlamali hi le ka ku hela ka lembe van'wani va hi bela riqingho va ri ku ti hungaseleni enhlekani wa swona masi a papa mpfukeni hi pfukele hi ngo vo hi kona ma a khensa hi fikini ka nguva leya wo fana mina a ni yi tsakeli ngopfu hi ku yi kumeka yi kha yi teka maxaka ma hina hi ku hambanahambana ka vona emagondzweni ngopfungopfu a Limpopo to be specific khale a Limpopo n'wemuhaxi ka malembe mo tlhandlekelana nyana ndzhaku our N1 ti-R roads ta hina na ti-D roads a ti kumeka ti ri tin'wana leti ti nga safe ngopfu kumbe ti nga hlayiseka swinene mara swi cincile hinkwaswo sweswo ku na swivangelo swa ku hambanahambana leswi swi endlaku sweswo swin'wana swa kona i timhaka ta ku exikarhi ka vachayeri ku na lava they get overwhelmed by an excitement ya ku i nguva ya makhisimusi na tinorinjara ene loko i nyanyuka i ri henhla ka steering wheel i la ku komba munhu luya un'wana ku movha wa wena wu tsutsuma ku tlula luya wa lowun'wana loyi a na yena ka ku chayeleni
swi endleka i tsandzeka ku controla kumbexani ku chayela kahle movha hi ku balansa movha na ku tolerance endleleni loko ni swi langutini mina loko ni kha ni chayela ni un'wana wa loyi ni chayelaka na mina ni kuma ku swilo swo ngo tolerance kumbexani ku tiyiselana ku lehiselana timbilu a swi kona naswona sweswo so lexi munhu un'wana na un'wana a fanelaka ku swi tiva loyi a chayelaka movha ni twe ni katsa na ti-pedestrian kumbexani ti-jaywalkers na vona va fanele va tlhogomela apatwini ku famba timovha ku na pavement laha va fambi hi milenge va fanele ku famba kona na ti-pedestrian crossing sweswo ene xin'wana ni nga ta xitsundzuxa loko ni kha ni ya ku heteni hi mahaxi i timhaka ta ku movha is an automotive machine loko wu kumeka wu sevhisiwe kahle wu tsutsuma swinene ngopfu ene swi endleka wena i nge byela ku emovha wa mina na wu tiva movha a swi kona kumbe ku na wu tiva emovha wa mina kumbe wa ni tiva mina na wona ha tivana a swi tirhisi swona swi ya hi wena muchayeri ku i chayerisa ku yini ni nga pfumela na timhaka ta ku a Giyani ku na nhlayo yikulukumba swinene ya movha ngopfungopfu ka minkarhi ya leyi mara point leyi ni nga yi vula ku va swa swinawu ti-law enforcement officers a ti vonaki i ntiyiso na sweswo hi mhaka ku ku kumeka ku va hold up traffic hold up yin'wana yi nga swi tivi ku mi fanele mi humisa ku yini mi kuma ku a va vonaki na ku vonaka so lexi a ni ta xi kombela ka vachayeri kuloni ku katsa na vafambi hi milenge i timhaka ta ku a hi swi tiveni ku movha wu nga ku tekela vutomi bya wu tsema kwala nkarhi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula tilo sala ti ri nkaya ntsena timinete leswaku yi va awara ya 13 a hi tweni nun'wana miyingiseri lo nhleka Bolpete mpfukeni papa hi pfukeni ngovo hawa hi pfukeni ma a khensa Bolpete na yi tsandza ku mhaka ende ni un'wana wa driver tanihiloko accident humelela ngopfu ka ti-driver ntsena na vafambi hi milenge mara xilo xin'wana ni nga xi vona loko hi languta ka vachayeri hinkwenu hina hi nga kona i ti-percent titsongo swinene ta vanhu lava endlaka swilo swa right xivangelo ku va ku ri yini i thekinoloji leyi nga kona namuntlha xo sungula xo swin'wana i nghene aka N1 a ni tivi i south or north i ya kaya a ni tivi vitaniwa njhani i ya kaya i suka le xilungwini a ni tshembi ku swi ta olova ku a nga fika a yima i tirhisa movha leyi yo ka yi nga ri ki na leswi swa masiku lama swa ti-bluetooth naswona ku thekinoloji kun'wana yi yi nghenelela ka tinghozi leti nga kona la mapatwini i fanele a nge yimi munhu a hlamula foni va karhi va ta n'wi tivisa timhaka ta nkosi kumbe xa swin'wana na swin'wana sweswi a swi risivaka ku fikisa ka call yaleyo se i busy i concentrate ende loko se i ya kuma mahungu yo biha i ri fonini hi ndlela leyi a wa ha ri wena loyi u nga suka i ri xiswona so and then ni nge yimi 10 minutes ni yimela ku va ri ni manhlamula foni leyi ya squeeze a ni tiva ta mi byela yini masivona so vafambi hi milenge hale ka vafambi hi milenge please vafambi hi milenge va fana na vakulumba lava ni nga tshama ni mi byela ku masiku hinkwawo van'wa swikuta a va languti vanhu va jova a va languti xilo lexiya va nge i freeway a xi tsemakanyiwe n'wa milenge munhu i languta hala i languta hala un'wana a ta swa va famba ta michini ya masiku lawa munhu i lome 180 na nawu wa patu lowa 120 wena wa ti byela movha leyi le kule i ta ku tlumba ena nandzu i fanele swi tiva ena nandzu movha yi tlumba ka freeway ena nandzu munhu loyi a nga va a ri na nandzu a nga vula leswi a nga ta vula so mara wena nandzu wu sungule hi wena i nga jampa freeway ku na ndhawu leyi wena i nga na lunghela ku ya jampa kona ku na ti-bridge to tala la vanhu amabridge lama loko hi languta kwalaha masikirani kwaleho ka ri ya kaya rivondo leri khumbi leri va nga ri endla laha ri faneleriwini mi la ta tsema ka tsema ka muganga wahi mara ku na bridge leyi hi ku ri le kule va fayitele khumbi nemetweni swona bosete alright ni mi twile papa i mhaka yin'wana yo tika swinene leyi nga koho magondweni kumbexana hi nga dyondzisana ku ya mahlweni hi vona ku hi huma njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo kambe ka hi nongona ku ya Afrika Wa Vulavula ka Mhangwana Lona FM 0860002543 a hi kuti ku u angula u ku yini ka mhaka leyi eka mhaka leyi hi nga eka yona ngopfu loko hi vulavula timhaka ta vuhlayiseki hi ku vuhlayiseki lebyi byi na nkoka swinene mingisero wa mehe ku tanihi rixaka hi landzelela hi ku hi hatalela hi luza vutomi la magondweni hi ndlela yaleyo ku ve a hi ta kota ku swi papalata swiyimo swa muxaka wolowo wena u ri yini
0860 002543 0860 lexi hluphaku hina va xinuna hi xitalo loko hi karhi hi chayela i ku rhandza ku overtake hambi swi nga fanelangi na ku sungula ku kuma mambirhi yo titimela se loko ho swi papalata hi nga hlayiseka Maluleke Yuda kusuka ka Thoma swa twala sweswo kambe khale ka ku vulavuriwa hi swona se xivutiso i ku leswi ku nga khale ka hi vulavula hi swona ke hikokwalaho ka yini swi nga tisi ku cinca hi ku khale ka hi vulavula hi sweswo hi yo mhaka na sweswi mi hi twi hi ku mi nga nwi mi chayela mi nga mhaka leyi vulavule ku tala hi yo xivutiso sweswi hi ku hikokwalaho ka yini mi fika mi chayela hi nkarhi lowu hi nga ka wolo munhu a ri ka WhatsApp a fonini hi nkarhi a ri ku chayeleni kanjhani hikokwalaho ka yini 0860 002543 un'wana mingiseri lo nhlekani Mpukin Butet. papa mina hi ngovo Mpukin Mblawula na Tundzukani. ahe butsundu An la nghena ka nhlokomhaka leyi ya tinghozi leti va ku na tona magondzweni. Butet ma tiva xin'wana xi khosaka ngopfu ka tinghozi leti nga na tona magondzweni i vu ignorant. Vanhu va hina ti-driver to tala laha magondzweni va ignorant ngopfu. Ma tiva ku na swin'wana hambi u kuma ku na right of way. Swi kahle ku swi papalata ehambana na swona. So mi ta kuma vanhu va tlhela va endla na tinyimpi munhu a va ignorant a byona right of way na nghena a karhi a swi vona se va n'wi nghenerini mara ntirho wa lava ku nghena kwalaha na vafambi lava milenge lava Butet hayi va na problem yikulu Butet man freeway a hi xixa ku developa hi munhu mara mi ta kuma karhi va tsutsuma freeway every day hambi se swa khale van'wani va ku hundza kwala mahlova va ri vanharhu va jumpa freeway ni ti vutisa ku i khale swi karhi swi huweleriwa kusuka ni ku jumpa freeway a ku na munhu loyi a nga na rivilo ro tlula movha Butet kambe loko ri ku va ha ku fika ka ku na ku va nga swi tivi Butet ma vona a ni viri khale swi ka swi huweleriwa swi nga endleka va ha ku fika khale Butet freeway to tala ku na bridge ra van'wamilenge va kota ku jumpa hi roho ni nga mi nyika example Butet ku na freeway yin'wana ya R59 loko i ya a Vereeniging a Meatin yes yi na mabuloho mambirhi and a matirhi ya vanhu va ku famba hi milenge mara mi ta kuma vanhu valava va ri busy va jumpa na freeway Butet lexi a xi hundza Butet ni mintirho wa le magondzweni hi na problem yikulu ngopfu mi kuma everyday tshika no monithara ni timovha ya monithara na vanhu lava va jumpaka ti-freeway everyday kambe loko mi va kuma mi ndla yini loko va kuma ku va pfaleriwa kwala loko va fika kwala police station then ku va na bail yo karhi leyi va humaka yona and mi kuma ku xin'wana lexi nga ku Butet ku na ti-campaign to tala leti masipalati ti endlaku ti vhakachela vanhu lava emugangeni va dyondzisiwa hi timhaka ta ku jumpa na freeway va tlhela va byeriwa hi mabuloho ku na buloho rin'wana ra va ku va endlela kwala va karhi va complaina va ku no buloho ri le kule na hina va endlela buloho a va le ku ri tirhiseni Butet a ni veri va khomiwa nkuzi loko se va ri le henhla hi swona sweswo Butet hi swona ene mi kuma loko ku humelela nghozi yaleyo family ya ka vo yi ta kwala a ya koti no tirha Butet mi kuma se va teka nandzu va wu veka amavoko ya hina ku ri no hi hina a hi fanele hi make sure ku ri munhu loyi a nga chayisiwi hi movha hi ta ndla njhani ka ri ndlela ti-campaign va karhi va vhakachela va byeriwa ku sukela ni ku jumpa na freeway Butet i ntiyiso ku n'wina maphorisa ya swa le magondweni ma dizisa vanhu mali ya ti-cold drink nhlekani makhisimusi lama swi kona sweswo Butet mi ti dyela yale ya n'we mi nga hola ntsena swi helela kwalaha yale hi nga hola ene enough ngopfu Butet ma swi vona so ku va leswi vanhu va nga na swivulavula mi kuma ku na tamatisi rin'we leri nga bola na migorisa matamatisi hinkwawo ene a hi swona Butet ni mi twile 0860002543 loko ku Afrika Wa Vulavula nhlekani papa mina mi twanela kule nghozi yo yini na mi tirhisa cicani lexi mi vulavulaka hi xona mi twanela ku okay ya se na mi twa mi ri yini n'we ka nhlokomhaka leyi na mitshamo ni rhandza ku tsundzuxa vafundzi lava sweswi lava va nga na swo famba swa vona ha ti xavela leta giyani ku na tishopo leti pfalaka letinyana like vo Pick n Pay xopo letikulu ti pfala letinyana hi hungusa traffic ya nampundzu mi vula ku se mi nga va na n'we se mi yi vonini ka tika giyani ku ri sungula ku fola layeni wa huma le na nghena vo tala parliament
hi sungula ku konkemetana kwale palamende kweli plus na entrance leyi geni yitsongo se ikisi loko van'wana a hi kota ku tshikelela va ti-public transport nampundzu hina hi va nghena leti nya hi vo ma-4 a ni hleketa nga ri maybe nga hunguta na mithu ene mpela imihlekato yin'wana ya kahle na yaleyo mingiseri wa mina ni khenseli swinene na leyi ya lavo overtaka ti-burial line hi lavo xava ti-license laka va xava na xibukwana xa xo fana ako sweswo a hi nge swi tivi mara hambi swi ri tani ta xavisiwa ti-license a swa ha ri xihunga sweswo ni mi twile botomi sweswo inkomo loko a ya mahungwini ya misava ne mina ni lava ku tiva ku vanhu lava rhwala ku sava laha nambyeni luwa wa ritavi luwa loko khupukela giyani a dorobeni ra giyani wo va nyikiwe hi mani permission mpfumelelo va nyikiwe hi mani ni kume papila la ro huma ka muyingiseri a nge ri i kombela ku hi vutisa va timhaka ta magondzo ku va swi vonake ku laya blowin leriya ra a ri se cinca vito ni Adolf Minga bridge a ri se cinciwa musi vito ne ku vanhu va le ku tekeni handeni sava na kwalaya leswi nga hetela ku swi wisa blow leriya se ni lava ku tiva ku i va mani va nyikaku vanhu lava va nambuluwa ku va vanhu rhwalela sava hi kota ku va tiva va ta kota ku byeriwa ku vanhu va vo va le ku onheni laya loko ve leswi muyingiseri a swi vula ku la i ntiyiso a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi amukela tatana Hlulani Funwell Magayisa DC rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi enhlikani botpet na muhumelerisi wa nongonoko so swi nga tlhela swi va olovela ku va botpet mina ku va khale ka president va fomi vandla ra vona rintshwa a swi ni hlamarisi a ni vhele xikongomelokulu ko va ku ti fumisa ntsena mara lexi ni hlamarisaka i ku a ni swi tivi ku khale ka mulanderi wa vona ekulukumba khale ni ya masi a va nga swi tivi ku former president va lava ku foma phati ya vona loko va kumeka va teka xiboho xo joyina EFF kumbexani va nga tlhela va cinca a ni vhele va pfali ya vona so swi nga tlhela swi va olovela ku va va na ti-option tin'wana ta ku kumbe va nga va joyina yona umkhondowisiso walowo hayi ya timhaka ta kona ti tele hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula Lona FM ri tsundzuxa Bobo xibobo ya mdyandwa wa chaya basgita leswaku a chaya basgita mbilu ya mina yo rhele hi teka swithombe swin'we swi kwihi hi ri ka Xitsonga Music Awards mativana i dokodela Thomas Chauke mingiseri wa Mhangwana FM i risimu ra ro sungula kwele malembe ndzhaku ximatsatsa namba 1 hi sweswo na risimu ri thyiwe tani ximatsatsa hambi swi ri tani mingiseri wa Mhangwana FM hi la ku twa ku n'we mi nga tirhisa 0657443911 a ni ku nghenisa nyana ka nguva ya khisimusi ni ku hoxa kona ni ku komba ku se hi le khisimusini hambe me xavele swimbalo swa khisimusi un'wana wa ha vutisa ku n'wana i mbala sayizi mara vatswari van'wani hayi na swi twisisa ku vatswari van'wani hayi a ni mi twisisi hi nkarhi wo tani wa ha vutisa ku kambe miri bubuti i mbala sayizi mani rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi ihlikani khalanga na vayingiseri khalanga hi vonelo ra mina tinghozi ta le mapatwini ti vangiwa ngopfu hi ku masiku lawa vanhu lava chayelaka khalanga a va endlangi ti-drivers license hi ku ya hi nawu straight va humese mali ku tirhe ku na un'wana wa hi lava la lomu hi kavanyetini mativa yana ni mahlweni mali khalanga so na milawu ya le magondzweni a va yi tivi khalanga sweswi va nga humesa mali ivi
va kuma tilayisense va kha va ti dyondzisa ku dirayivha hi timovha ta vona. Xikombiso khalanga loko mo langusa timovha letiya hi nga ta ka hi nga ti vuli hi vito khalanga leti tirhisiwaka ngopfu hi vantshwa, hi tona ti nga na hlayo le henhla swinene ka ti-accident loko mo langusa stats. So ni vona ingaku hi yona ngopfu khalanga leyi vangaka tinghozi ta le mapatwini. Inkomo. Enhlekani eka khalanga nhlekani muhumelerisi ma vona mhaka ya van'wamilenge loko ni ta yi veka. Van'wamilenge ku hlupha ku ti-footbridge a ti vona a ti tirhisiwi mhaka vanhu va chava, a ku na vuhlayiseki hakanyingi ko tala. A ni swi promote ku vanhu va nga ti tirhisi, mara ni vona ko tala hambi ku hala vo Thembisa hala tikomi kuma vanhu va khomiwa nkuzi ehenhla ka footbridge. A ku na malayiti ka henhla ka footbridge, a ku na vanhu hi ndlela yona. Loko u ta ku wa famba u ri xikarhi ku humelela munhu hala na hala, u n'wi huma hala humaka u n'wi humelela mahlweni i khomiwa nkuzi, swi va hi ndlela yaleyo. So na loko vo ndla lava endlaka ti-footbridge va ndla na mavoni, va kota ku ndla na munhu nyana kumbe wa vuhlayiseki nyana kwalayani, ku vanhu va kota ku va swi tiva ku loko ni khandziya laha ni ta endla ni hlayisekile. Vanhu va tekeriwa tigrosara hina swi vona mina na hinkwako tindhawu letiwani. Swi kona tindhawu to tala leti swi endlekaka hi ndlela leyo, so a ku vi na sweswo na khensa vanhu a hi ti hlayiseni. Botpet mina nga vula leswi vanhu vo ti endlela Botpet, vo ti endlela la mapatwini Botpet. Mfumo wa hina Botpet van'wani vo drive na ti-driving license va hava, vanhu vo ti tekela coco vatirhi vakulu va ntirhweni, vanhu va holela hi mfumo a va holela mali Botpet, mara hala tlhelo va ha ri ku tekeka ti-cold drink la mapatwini la. Hi vo Botpet van'wani va khosaku tinghozi la. Timovha to tala la Botpet swin'wana swa kona ku va swikotlokotlo, mara vanhu va le ku tekeni ka timali la patwini la. A va rhangi va lunghisa sweswo Botpet. Okay, hi mi twile mingiserome, hi mi twile ku vitana tlhelo roro lero khensini n'wina mi nga rhumela ti-voice note hi ndlela kambe xivutiso hi ku i yini xi vangaka tinghozi xivutiso i ku hikokwalaho ka yini vanhu va ala va ha tirhisa tifoyini na yini a magoni a loko va ri a ku chayeleni. Hi laha hi vutisako leswin'wani swi yo ta mara hina laha hi vutisaka swo hi sweswo ma va mhaka ko ai mativa hileswaku i yin'wana ya timhaka leti kumbexana hi fanele hi languta ta ya mahlweni hi landzelerisa ku ya amahlweni hi ndlela leyo. Ku lo sala 10 ra timinete ntsena hi huma hi ndlela leyi mina na wena hi ta hlangana kambe ka nongonoko lowu fanaka wa munduku, kambe na ha teka muyingiseri wun'we kumbe vambirhi endzhaku ka loko ni ta va ni kandziye. laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo. Afrika wa vulavula. mi xi twile xitweni xivutiso xa mina ne a hi ri xi vangaka tinghozi yini hina hi laha hi ri lexi ndaku vanhu va nga yimi ku tirhisa tifoni swo ka swi vuriwile ku a ti tirhi. Van'wana na le tigaraji va n'wi kombile lava ku cellphone va tlhela va yi vekela va yi khwatihata kumbe ku yi hingakanya mara muna ha yi tirhisi hikokwalaho va yini hlekani. Ehlekani sa vona Botpet na vayingiseri hinkwavo na nongonoko lowukulu wa misava wa Afrika wa vulavula. Nongonoko lowukulu wa misava ai va na nongonoko wo tlula wona ka radio na yin'we leyi nga kona la tikweni leri. Hina khensa sweswo mani se mi ri yini n'wana. Lexi ni nga rhanga ku xi vula Botpet ni rhandza ku khensa n'wina na muhumelerisi wa n'wina ku va mi fambe na hina kusuka loko lembe ri sungula ku fika laha hi nga fika kona namuntlha. Mi kha mi hi phamela swakudya swa nandziha ku tlula na mpimo, hi ri xandla a henhla ka xin'wana xana ni ri nexe kumbe na ndyangu wa mina. Loko ni nghena ka mhaka ya n'wina se mhaka ya mina hi ku mina ni vutisa n'wina vu rixako hikokwalaho ka yini vanhu va tirhisa tifoni se mhaka ya mina. Okay, loko ni nghena ka mhaka ya hina ya nhlokomhaka ya hina ya namuntlha hina vanhu hi talele ngopfu hi ku honisa, swi nga ri emapatwini ntsena. Leswi hina hi nga taleliwa hi swona swi tsandza va kha va ku a swilahlwini a wu ngheni i nga ri na baji i nga ri na duku.
munhu i ya a ri hava loro amapatwini a kha a ti fambela hi movha wa yena or a kha famba hi milenge ya yena ri honisa a ri nga ta tsandza ko va ri honisa ni nga mi nyika xikombiso ku na ku roboto yi ni pfulela ni kha ni jika ma swi vona loko ni kha ni jika leyi n'wanyana ni yi parini vanhu va cross vanhu lavaya va ti byela ku ri no va hava rito ra Xitsonga ro swi vula va ti byela ku i right of way ya vona ene na mina i right of way ya mina yo jika se hi ri honiso ra vanhu va tlhela va na nkano na ntshiva va la ku hindza hi nkano va nga tivi leswi ni nga swi rhwala enhlokweni ya mina namuntlha va ha ku fona ka papa boy mi te mi ta hoxa namuntlha mali ya swimbalo swa n'wana munhu i la ku va na ntshivi patwini ma swi vona hi ta tlumbana kambe hi tlheleleni ka se lexi xi endlaka ku va rihoniso leri va nga hi yini hi ku va va ri na ku ri na swilo leswi nga jaha munhu a nga vi na rihonisi hi ku jaha hi botset rihonisi ko va ntolovelo wa munhu kumbe swi ya hi ku u huma ka ndyangu wa njhani swi vula ku mindyangu ya la kaya ya ha ri kahle hi ku rihoniso lero kwala loko yima laya kwala ni ku vona ku a ni na ti vona timovha hi letiya loko no yima laya na swi tiva ku wun'we kuma vambirhi i ta va ri ku chayeleni a khome foni so hi leswi vanhu i nga ri hi nga xiswona hi ntumbuluko wa hina ku a hi rhandzi ku landzelela swilo hi nawu ni kombela ku hetisa hi ku ni khensa a great leader ya van'wana kokwani Jacob Zuma loko va ya joyina vandla rin'wana swi endle ku a va joyinanga vandla rin'wana a va joyinanga vandla rin'wana va ha ri ka vandla leriya veri vo to ka va nga vhoti ANC mara va ha ri ka vandla ra ANC ya leswi va nga swi vula swi endle ku hina tanihi Afrika-Dzonga hi kuma gezi hi ku enela na va khensa lava nga kona loko va ri kusuhi na mina a ni ta va nyika xandla John swi endzhaku loko va ta va tivise leswi va nga swi tivisa load shedding nyame a hi swona nga hembi xihungasi nga hembi va a ku ri hava load shedding a yi nga ri kona na hi siku reriya na ku a swi tivisiwile na ku va vurile va ka Eskom va ku load shedding leyi yimisiwile ku fika ravuntlhanu ku tiva mani ku ri ravuntlhanu ku ta endleka yini na ku vona va swi tiva njhani ku fika hi ravuntlhanu swi vula ku swilo leswa swo tshoveka vo tshova va swi tiva njhani ku fika hi ravuntlhanu aret mani amukela n'waminghiseri loyi nhleka ivi njhani hayi pfukile la nga ta dlaya nongonoko lowu kumbe xipikixi lexi hambi wo le Nigeria ni ta n'wi landza a khensa timhaka ta le magondzweni i problem wa yikulukumba ngopfu swinene ene la ni vona ku ri tiphati timbirhi kwala ku driving un'wana i tirhisa ku i khale nkarhi ni driver van'wana va ku hina hi tirhisa driving ya ximanguva lawa na vakhesa lava khale a va ri ti-driver hi ku loko mo languta thekinoloji ka timhaka to driver a yi nge se va hi ndlela yaleyo mara a vo dyondzisiwa kunene ku sayini leyiwa vo ku u ka u kombetela u ku movha wu jikela hansi loko ku va ku na xibirichana sayini leyi ni komba leswi leyi yi ri ku na xiharhi mara vanhu lavaya a va driver ku antswa ngopfu ku hindza lava nga vo swi talaka kunene ene swi endla ku vona va kuma nge va driver ku antswa ku hindza lavaya and loko swi ta timhaka ta tiselafoni na mina loyi nga vulavuli swilo ku ri ku na wena n'winyi a wu swi endli a hi tshami na ti-earphone
ene ni vona ngo loko ku vekiwa nawu loko va ku kuma movheni u ri hava ti-earphone ku va thikithi ni vona a swi ta hunguta swin'wana a swi ta hunguta swin'wana vana a va ta pona ene ku nyanyuka ngopfu ka hina loko hi nwile loko hi vuya kaya ho kuma nge vanhu va le kaya va swi koti ku drive fambani mi makwati tirobote ta le Giyani mi ta va vona va huma vona le patwini va ya famba le mi ta kuma ku GP ene la ku dlaya vanhu va ka hina leswi karataka a swi vuli ku loko hi tirhela laha joni ku fanele vanhu lava nga le kaya hi nga va teki va ri nchumu a hi va tekeni va ri vanhu na vona hi fanele hi hlonipha roboto ku vanhu lavana va yi va pfulerini hi va tshika va tsemakanya loko ku ri ku hi nga endli sweswo loko mi n'wi tsutsumisa munhu a fika a khandziya banana ku a tsutsuma awa mi hleketa ngo ta pona mi ta wa ehleka yena hi yona mhaka leyi karataka ku swinene nametweni hi khensile baba enkomba papa Kenza wena u ri yini 0860002543 kambe ke veri ni ku tsundzuxa leswi ina hi ku navelela mina na vutisi xivutiso mingisero wa mehe a ni se kuma nhlamulo kambe hambiswiritano kumbexana mi ndoko mi ta nyika nhlamulo ya ku hi fika njhani ka xiyimo xa ku namuntlha ku ri ti-20 khisimusi ku ri ti-25 vhiki leri tako hi Musumbunuku ka ha ri na munhu a nge kambe bubuti mbala sayizi mani va ka hina hayi loko ku ri ka a mi swi lavi ku xavela vana lava swimbalo swa khisimusi tshikani a tsona Ike ni vula ku sweswiwani munhu a ku bubuti mbala sayizi mani nola wa mtlhanu Ike kumbe hi hlamulana na baby mama swi tele swi nga kona mara xivutiso lexi xi nga fanele xi te kwahala ka vahukuri yi va yi cincisa kumbe nhlangula hukuri n'wendzamhala nhlangula na hukuri kwalaho ka tin'hweti timbirhi ya cinca cinci so kula ya lebyi masiku lama hi ku hina malembe ya hina a wu kuma ku swimbalo swi xaviwe hi muhodo swi yimele xitokofela loko swi xaviwe hi muhodo se un'wana ni leswin'wana se loko swi xaviwe hi muhodo a wu kuma ku hetelela ku va na timhaka ti tata ku hi ku se vanhu va le muhodweni ku langutiwa ku xana xiyimo xi ri yini hi tlhelo ra swimbalo ivi kumeka ku hina hi xaveriwe kwale muhodweni hi July mara khalanga mhovulawo ne mina n'we loko a nghena xikolo a hi hlangana ka Malawi hi ti-24 hayi a nga xavi mina a va nga xavi ka hayi a hi hlangana ka Malawi hi ti-24 se nkarhi wolowo na sayizi ku va ku ha ri hava ku ha redzi ina ka Malawi hina futhi lexi tsakisaka hina ka Malawi a hi nga xavi kona a hi xava ka Mkandza a kona a ka xamunyami a hi xava ka Mkandza a swi vuyele Dept se leswi ni lavaka sana ni ku swi kumeni a ni fanele ni swi kuma kun'wana kolomu a hi swona na tshemba un'wani kambe xikwembu xi kona mara handle ka sweswo kalangana sweswi hi nga ku vulavula i timhaka to ku ti khumba timbilu ta vanhu vo tala mara ni mata hi mpfhuka ni fikela ni tshame hansi ni le ku tivutiseni mani ku munhu loyi a nga tumbuluxa makeup a bore hi xikandza xa mani ni ku zondzela sweswi no vutisa ni ku zondzela sweswi a ta endlini hi Ike ne wena swantswa i ti tirhela sweswi swi i nga langutana na swona leswin'wana swi tshiki wena swantswa i ku tani hi tsavule nsuku emakorhweni ivi hi ku hlayisela wona exihundleni sweswi hi ku mbeyetela hi wona